Hello, April is back. Welcome back to the channel. Caption ay muang kan Yamaha atong asung kan kaltona funrei tak kakalto lo nuwa na na hianin Yamaha bike tour V4 le R15M life in kan mahudon ni life in kalah mulo sumsuma he na ko sunga kan tan suka chupon kalah mulo ka mu ko review ni kalah mumia lawa to na hian amuna nge atakin enturin ka kaltona atlang sa te atlang sa te khang ve zong zong akhan ka kalman lawa chen chu kan covid vel wang lai ni wang khanin hengma kan tel ve man lawa chumi ni wang chom video tam takai lo mutonga enge video siam te ka tiang sang sang ka anom to na se when ha ka sim vela sim no ne ni video te kan sim lo na te rei to box si ha lo chuan kan sim vela sim ngatin kan sai du chu hey Yamaha upcoming bike ti vel chung chang anga te le company dang poli thonga pathet ang te kan lo sei ve thina chan chu kan ngai tua lampang te lo ni ve bok nen ro han thil lam tur kan nei kan lam phot kan tha zele pathian zara alom ma ani eng mo te ka lo sei ve thina ka sei na sa V4 chungchang pe po V4 chungchang atang hian ka tana ni le ver ama chon te em hen ka tui ngai pon ni lo upcoming bike ti ve lo so huna she thi ka du to ma ya chan chu V4 ka siam chan ka nei ni July tha ka video ma sever ka publish a khang lai zong zong July ka ma te tang to khan nin om khopin zona kan dong ve ni inbox tama te DM lama te zona tambe chu athalak to kan mu to lo ma chuak to lo ala chuak lo mi a chuak to em a chuak to ni lo mi ti kha ani feka chan pui ka chang ai chong lo ma se a zona tam tuk ta ka khanin thei patop chon kan en kual ve ta a khang lai zong zong khan ala chuak lo phat mai number 1 a chon a chuak to ti ho zong zong khanin a chua lo je chu je September ni somthuma kan tang za chau khani khamo a chuak chau ni kham ka a chuak lo phatatin ka video V4 chungchang ka soi re han V4 a chuak don lo tin ka soi ngai lawa ka sia chin ba ka soi ngai lo ni ka sia chin ba ka soi ngai lawa chu hun chu la nei nga ma se chu hun to kan thalo ka shelo tiang zong fek khan ka soi ni ti chuan V4 ri chuan in mi a bum ve chiang shim shim ka tia Yamaha in bike thar anon nei don ti khami enge an bike thar an test khami enge trial de ore kan mu po khan power drift te khang thi sang chon V4 khan on ti nga la ni chuan ke pon thei patopin ka zota dealer lampang te po ka zota V4 su ni mel kop maya chu ti khatin te ani po an la swer chong lo wa chu ngai po chuan V4 ni theina lai to ti te pon ka soya ka video sang kha in lo en chuan ka vlog sang in lo en chuan anu Yamaha in thunun suata V4 alang talauta ni V4 karon lang talauta Yamaha in thunun suwa kham chumi chuan video ko siam ne chumi chum ko siam po chuan tun thenga Yamaha ina anon soi chu V4 ni lovin Yamaha R15M ania ma se hemi in car a hian a chu ale anon kang za le hemi car a po hen anti danglam le thei tho tin ka soi le a tu tiang kap chuan in thil kha enge ani adone tiang deuh top khan thil kha ka sei lem lo wa chan chu ka hre chen mio lo wang khan ma se tu ngai ka tia V4 ron chu khan ka video hluite comment lo phian me arin ain ti kon fi ne te mi ron nui ang chi hi tam tak ka tonga ka soi om zia man chi alo deuh te poi ni me the ma se poi ka ti lem lo wa kan ngak lel tlanga a chuak don lo ti pon ni la a chuak kha chona chuak ani maya kan ngai dang ka kan soi ni maya tin kan vlog chen kha ta po hen kan soi zong hi adik ber lowa kan ngai dan kan soi mai a min ngai sakula ti in ka soya hen zong hi viewers te subscriber ten na sa ta kan min zo awanga soi mai kha kan ni a kan ngai dan le kan mu dan soi sol em a po ke ngai lem lowa ka soi dan kal phung sim a khan thil re leng kha don tiang khan ka soi lem lowa enge hoi ta khan ka soi lem lowa ka hoi lo em awangin ka soi huai em lo ngai ka soi huai lo em awangin V4 po chiang taka a chuak don ani ti hriat na
sauce kan ei lo wangin ka tiang han ka sei lo kha ani a ma se alo chuaka it's okay a tha kan ngak lel tlanga alo chuaka kan lom bike changkang lut tuk V4 le R15M ron chuak hi chuanin hemi 155cc 150 segment sport a chuan market is aron soi ning don chiang sabal chumi ni wang chuan veina hian chumi bike en tu chung kan kal dona ka sei to ang kham ka en har khop mai a chu tanga car fe nuwa video po tam taka on to ma se kan ti vele shim shibanga aspect te po se vak po ngai dona mon le ram chan hun a pe zoin khal te po kan puten khalan phal chuan kan khal ve chin ang chu khal te po mo tiang chuan tung tum ka vlog big chu kami R15 V4 le R15M big khan ni sela M hi na ka ti khap maya kami chu ala zok pa avar mi silver color nge mai hi a class ka ti ma shim hi kan en chin ang chu solo ma kai mu do ne kan lo tang to na chamo ai di ai pat tali lo ko valut lok ke po amen inchu kami hei lai mon sai edition hei hi october no ni da ti man ka on akin akan sai fi don ne nimin pia ka chuak to ma sa ka lain khung char chara vaina karan chuak thoha sara dam mo yes mo niang chữ có gì cài lậu thề lậu mình thì cần sai được vắt ole cái lậu em nào mình cần em nào hay món sợi edition hay tàu bờ R15M này này món sợi edition cái này quick shifter là traction control khá ngao sa R15M hiện nay kami package khá sa sim anh chú chuan hemi man hi noi ni sang khat ni sang khat sari sum ko pai on road price ingkim choi vek to nuwa chuan gray hi noi kat sing kwa sang kwa za sari le som pariat hi ani le bokta a te chuan hei pani hi R15M kan ti chu ni hi tai M tin zi kal hemo chuan so tyson V4 ho nakina kan en lenga hemi pani hi aman shima chuan tun nai bike R15 ho ran chuaka chuan hi aman tauber pani ani a pakhatin noi ni akaya hemi hi mon sabi ki noi ni akaya noi khat sing ko le te ni a ka sai ang khan quick shifter oma chuan nghe pakhat ka sai ka quick shifter le traction control chu enge indi ani mai thaya traction control chu akevir veng tu hi ni omzia taka chom ake hi lo virta te hiam hemi akele le kalkong inrap hemi engkar hemi athroi tu tak kha traction chu ti na ni a chumi chu a control tu ni a nakina kan test drive funa kan na safing khang song song chu vena chom te kan en kan ka rim chon ka le lama veni engine ni a ka le engine ni khal kan tumanga ti chon V4 hetlai mi ho V4 long ta heng hui chu traction control te quick shift ta kha om ve lo ta a aman kan enang dark night ania noi ka sing kwa zathum som nga pani chuan red hi red hit lo mani hi noi ka sing red le ti ani a chuan optional ani quick shifter kha adu chuan avo thei
mà xe blue his to con này đâu này racing blue lệ ta V4 là hiện chumi ở zone quick shift ta rồi thung rồi sa thung này chú vậy là bike thar kan engineer chon headline hybrid how lo ta hi ray hybrid kan ti hani hybrid chú cầm xe mấy thầy còn xe sao đeo vứt tụi mấy thầy power na pek power the battery power rapid auto ka chuak thar hei vậy là cần en lek lok tu ni nal lek lok khop mai ka le kan te sang pathian ramati chuan hei zo hi kan te sang avar zo khi kan chu ve chim chim nge kan chu ve chim nge chu ve chim mang cái mẹ don nghe don lâu V3 extreme lâu đó mình là còn on xe nắng on tiệt khan switch còn on nắng kim khúc mày petrol cho tem khúc mày để dịch hay speedometer này na cái này cắn khởi hôn cắn nó dễ dàng na meter tiếp bộ vậy chú hãy end top hình mày nà lướt được khởi ra la mày run start một khởi đàn té riding mode khởi đàn té là khi nào cần end riding mode ông bọc nước thơm nó lóc tệ đó là nào ai tung lên siêu song in cái mẹ về thao em gì lúc tụi cái gì mong cái extreme luôn nhiều vị trí in出现mà thì thì hắn cần cho cái V4 te R15M te kang song kha book alanga ya tuna hian booking ti lo chuan free sale tur lo om lowa kan soi ve duatin iroxi min zot mai theya shadu point om mai theya ven hini ko ani tun tha hian iroxi kan be sei ani chu ani tur tak chu ka soi thei lo ma se tun tha September tha October tha hi chuan kan mu nge tlai showroom ma san kan mu nge kan be sei ti kha ka lo soi ani ale kha với nó cần Yamaha bike chok thar kan mu thei chu ni pathian rem atia kan dam ani chuan ka le lampanga taksa te tle min an chak chho ve deu nga keipo chumi huna chuan tle ma hla jok deu te po emo hai det pui veng chu tuna ri chuan in ka taksa te ala fit lo ema dam kor ve deu ngoi ang kha kan lan ni pe wangin keima pon ka zoom lo shim shima bike khal kha ka tum lo shim shim boka tumpo chumi ni wang chuanin khang ve kan plan lem lo wa tun covid third wave hianin chau ngoi ang hi aking na sa hen tia in midang hi in ni ve lo ka shelo ke ma hi chon kan chianga ha ma thei khop mai ai bike te kan lo na te kan ti mai poi ka chau deuh mai zela ka tiang ani wang khanin ha dam kalama mo fit te nga ti chuan chang tung zokin kan khal ve chinang chu mi zong khal to nu te bukan khal ve leng chu chak om ve lom bike chok thar te chu chung ve chuni sela subscribe le view zong chung alom tu ko saya ka video entry na wangin comment tak te min on pechina thalo tak po min pe thawa enga po chu lo ni se kalom em feke kalom veke thank you bye bye